Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingrong kilaingot ki MLA ka Congress cha ka National People's Party hakala sngi ublei kapun kan mawe kajinglet penyaso jong ki babun ngot ki weipat ki MLA hakisnam balalen. Marthon Dango hadin katukane benai ba ula job na sing Congress na Ranikor constituency hausnam arja khatpra ula hiar shukino kumu MLA bannet cha ka NPP. Hadin kata ula yakhon ke election chiteng samoy kulalong hausnam arja khatpra Hendrai ula syaram no ukertong ke UDP uba Pius Marwen. Hashwa jong ke election shiteng samoy ke sorkar NPP ke lalet Aisendon ke subdivision ya ke Ranikor. Hendrai kata ke klemla ban penjob yang ya udango ubalaya kun election adu usnam syajak kandai spa kandai pupra bat klem syaram hadu arja khatpra. Hashwa jong ke election arja arpulai kiladon ki MLA na ke sing Congress, PDF, Trinamool Congress, bat HSPDP kibala eno e kajinglong MLA bandet penyaso syake NPP. Nakaseng Congress kibala let syake NPP kilong kakong Mazel Ampareen Lingdo ba Mohendro Rapsang bat uba Kimfa Marbanyang. Laino nakakong Ampareen uba Rapsang bat uba Kimfa kiklem job hake election haus nam arja arpulai. Nakaseng PDF pat uba Hamlet Son Doling bat uba Jason Saukmi Maulong kila eno e kajinglong MLA banlet yakun kum kikertong jong ke NPP. Handai kini baru arngot kila syaram. Nang taladon sa uba Samlin Malnyang ubala hiar syuki kumu MLA ke Soyong nakaseng HSPDP bandet syake NPP hendrai uniru ula syaram no hake election. Syarilum garopat ki MLA ke Trinamool Congress kumu Marthon J Sangma bat Jimmy D Sangma ki balalet penyaso syake NPP hashwa ke election arja arpulai kilawan pai biang kum ki MLA syake yang dor bar thawan.